Nana Adisimama no sia ebo empenu da krosabe ya wonyunu adwoyi na takrabua nyina epre wanum adabre no wo atrabre no aso no eye anwumre no sia ya madihye ne mu nyina adwo emamakwa aba ade ba eye kasabie tatabo remo makoko ganemu a mantama kuma kudu ensia no apua mantama ajatum kasafidie eye Ahenkan 93.3 FM so ebra so makoko ganemu ensema wodo ensam trafo wanum atra eye kodo apa newsroom akuchidagu enkrata so yesinkonya ewo ma me akua afra kuma batampan studios ne yede mu nkyeremu nyina no ede sommo ensam no so de dodo na ena atuto eye edwade edi makote no ebi ene say eye minority chief whip onu kwa ya mnasheba dwane di madi shomo eye banda bato mpesu so ade atudwa echemu say aban no sikabotin bia no ewaso ohwe na kwa so ya wodo makoko gane me mo di dwo mudwumadie amatu ne din say eye statutory fund no aban no hwe na wonjemu ntam so say da be betu ababa putunyuma konanim sanso ena owura David Boachi di ato na gat for nim say mope cost of living allowance sabre ena mawija na sanso no wo ambambo ensemu no panyin bia ba na ambambo sempesempesemu abiye pa di atudwa temu say ebebram no kase de gidi atimamufo ewo eye security agencies for no pecha ambambo aso ahodo no eso atise ohwi sanso ena wo ma hwe kwa yensem so di ababa tudwa say se wankasa be fa toton wa ato kwa wakosi kwaye mu abubu nnua no wa bra forest form akwan no etiamra na aban kontabufu apanyini ade atodwa etremu se inflation no asagri kosu se kwam wa bra aduane ene eye akona badie soso dwumadie ntoto anyina no nsam ekosoro sanso ene sma do bia beti ene se kwabena mafo di ababa tudwa eje se MPP vonfa woman kasa nnuama wo pese mbotom be yede se wo mabusua be yede no wo mfa no nto nche na wo ndwen party no na adisimama yedemu abeko aya atimoda na adroba fo won mo hanom soso ade atudwe kyerem se pempe yi ka no samanfo mbeso mbafuro kwantufo mbeso mbafuro biem adaya asentuade ne bo no ekosoro tiama adwuma sam aye bibia ho weyi eni afo bi na nyuma yesi adwa so nso kroja ma ho ateka mate se obabuna sabi impredia so mfa no ka be ma de ba beso mu se enwe no sia kan kase na eyenwuma ko bia da ma ena ebo aso yasini ewsika famu se de da meka ne de aseda wampam aseda soku de de wakona te se obabuna wasi achim da adwa ahye a ekọ afiba ko bia anyeye ene asante achim dwa papa bi mu ekodi dwa ma Jubilee Hospital for womu aba no mu beboa ahwe tu yarwase hospital awrade ko no ma wani beje say ODI Electronics Bimpoma Plaza Hotel enafi K Asanso Limited so eso ya ti say kwi ani ye de ensami enso enam adishimama yanko Facebook live ni YouTube ya dam yopo search Ahenkan 93.3 FM for adwenche guo ya be kenkan mo papa manem su manem prungo no mte sa greta be free so be bofom ni ehwe na ngo no matiefo nti 0594841044 eye text message and WhatsApp me din kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa enji wani mukan radio station online and information centers bia je kase ya tuma bibia wo mofa anwure so wo mofa Ahenkan 93.3 FM Akan Kasiebo yobomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwa ha Awurade na ye Information Center
Achim Apreku. God de why boafu. Kojo Kumi eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asani. Kosiewa ewa kosiewa krom. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center wachim abnase. Nyame ne hene Information Center wachim ofosu krom. Ena Nyame Asem Information Center. Wo Achim Kroba se eye nida so ne awrade. Prince of Peace ewa Strasi. So mo heba Information Center so som se twetwe ewa achim dan Intiamwa Junction. Peace Information Center wo Kokobe. Eno sewa Information Center ewa Achim anyina se. Ko Sam Information Center wachim achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Info Biz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center. Achim achiase achiase Information Center Edin Trom Achim Kokobe na Adom Achim from Empasam Achim Asani Pisco Enyinam Kotoko Repent Achim Otoparoya Achim Teshima Mitefoti Achim Labikrom Omega Oda SDA Ajapaya Junction Mighty Achim Besiase Obig Kwa Abwadi number 2 Katabain Achiase Junction Adwini Bakufo Trim Aye Eno Ewo Asane Bangalu Ena Afe Oman Ensoso Ewo Achim Ayirebe Eja say enso ewo Achim Apoli yada wani munyina ase afi adeshimama you assume na nsem ni mu kiremu no sade asebetia na efata yemfa emongura mu emawo ye nsem na ase ademo ekọ ayemra shebedwafie na ene wanum kwa asetena ekodi anobaba adwendwira oman ne nkankọ ne mpuntuo enso eho na wabra no baba ne gusu ekoso a ena eye minority Deputy Chief Whip ayo ni monyamfo Ibrahim Ahmed wono kro ya so ya mrasebedwa ne ojam di madehia wono mo banda abato empesua so wabra panyin no esori jana na mo so a wode ne nsam awododi tudwa no ana wodi tudwa kiremu ese wabra yato abawie ye a omuguso mo etoto nuama na eye atu ayin ne esi ayin fo Ghana fo akiro madwen ato abade amampanyifo atwa ni mu sai emputu nyuma bebo mu empesua eso no asa sabi mpraduasa abayi editimamufo amoto abade ma no wode wonum edi agoro ene ebusan se onkyeremu ana ose yawo eye fund bi won ma yato din se eye statutory fund na sa statutory fund no eno eye skabotia ewase ya hwe ne yede kọ eye nsua wodo so ema wontimi di omuduma ebiti se eye assemblies no ena afi kurampo no eye get fund project awodo akokọ so ne get fund for no maso eye omso betime nya sika bia ne nyina no ewase na sebedwafo no ehye mo ensa eka na wase we no ansa kura no msa betime aka no gise eye aso eye a won na hwe sika asem toto ye eso ne monyamfo eye kenoforiata etua no wonom edi eye sika no enso toto ye nya de bedam na sebedwafo ema ho no baba yetimi kọ so na sika na timi akọ na nso bebiam no ekase wo jemu se district assembly common fund no akawiem atese amanfo so tiaso no mo twen assembly fo no ana se eya banka chine abawura no mo twaso mo nsa beka no mde aye putu nyuma na nso nya de se sika na akọ enu achi udu ani echrem ewo eya bomde ensem susu a eye national health insurance scheme no wo tese no so sika bi won ma wo se nso eye omonsa eka eno so nkoye get fund project ana se get fund no eno so eye nwuma sua so eye sika no so enkoye na wase eye district assembly no na ka wase ka ban mo musika botia no eye 2 billion Ghana cedis na program no ka say eye aso mo yesika sam to yaso amomo eye 100 million Ghana cedis pe na timi say dia aka no edo so pa billion any million dia na jese mo twen hawaba na no panyin chemu say wabesira pa sa ban no hwe no fa Ghana mamra na ya kan dia se okete kuchiri mamra dia gumu no wa so de be ya adwuma ezan say si ya gaza vesika bi kwa aso ebi so na se otwuntwa won say ase na se sika no ehwa na de kakra ko a eye nneoma wase ya de ye no omutimi mfa nye ema eye temamufo so enya so emfa so. The Speaker, of late, the attitude of the Minister for Finance in handling statutory funds has been a very serious matter of great concern to members and watchers of our democracy. We were promised that the Minister for Finance was going to release money to the administrator for this Assembly Common Fund to clear those outstandings and to make sure that we are able to put the country together. But the Speaker, it is not wrong for government to have other flashy programs. But if you cannot do the original,
You don't talk of supplementary. And I'm saying, Mr. Speaker, if the Minister for Finance, who owns the administrator for this assembly for about 2 billion Ghana cedis, promised to release 300, ended up releasing only 100 million. So, Speaker, which to me is not fine. And if you can't pay that one, why are you concentrating on your flashy program? Adesimama ene awuti yei eye minority deputy chief whip awonu krasa yem na shebadwani di ma de hia wonum agina mu omwo eye banda bato mpesua so wonum anyamfo eye Ibrahim Ahmed na nanu si ya pe ana eye deputy majority leader ayonu anyamfo eye Alexander Fenyomakins wano so esoli gina ye enode anu yie edema onum anyamfo eye Ibrahim Ahmed say de waka no ewompa ewom no kra de waka ya na honya hi na de tie ne se asoya mu yesika sam to yaso anya so wonma tia da na so ma yehwebu ada omunimpa se bia sika we na wosom de kwa asoya we na o ma seda boapa na o ma pano kakra de ko na o ma jade aka de ato de bi ye nyina nim so o ma nim ayeden to o ma nim ya ayeden na akofa we nyina nso ede aba na ogidi yese eya asoya mu yesika sam to yaso anim anim yom befri ase akeka wonem ho na sika bia wo se kwa asoya wodo bia no o ma hye amana kwa amano so atimi akonkan onimanyafo Alexander Fanyoma to an kasa yaso no kire mu se empempem no kasa de Ghana sade ohia do koro yen no abubu yagu fama ya wiawia no gise eye bosia bo ene atuotua pe ene betimi asama Ghana yesi afa yentoma pa ede afranti se wokote san abanso okwakobo bosia mentre ba bi entiam nye na aban prabosia bododo ena aban prabosia dodo osi da bi aban no gise bosia no obo no otimi de aye omani ye enye sanso awoto na wo se otua ni bom ni yetimi de atechere oman no. I agree that these welfare matters must be addressed. These welfare matters at the District Assembly must be addressed. Mr. Speaker, we would all work with the Finance Minister. We would work with the Finance Minister and ensure that these welfare matters are addressed as provided for in the Constitution. If Honorable Atuforsen says that don't tax the people of Ghana, when Honorable Atuforsen says that if he checks government finances, there are no money at all, but government should not borrow and government shouldn't tax, then we again say, Mr. Speaker, you cannot place something on nothing. So I would want us in addressing this issue not to personalize it. Ane awuti yei eye deputy majority leader oniwanyamfo Alexander Fenyomakins na emramu Ghana 1992 mamra no ewom se fishama akumaku na ntembia no obia sa wan logologo la ekotoba akoyi aman akandifo na eno no wo a ommodam sabi wo a wadwum do fan wo a wanya finhyadun wotwe emnanom akwan se utumi kosa line wo e ka se fatim okobrani anim na oda kotim nensa watin onka ho bi eno nti ekoso na afipinu ne adonu ebi koso ye na ya to santene koto aba eyi aman empenfo akandifo ema wom edi yanim obia ebo najuma de o chan pan ye he no de okoyonso ye he no ye na ya tiomamu ebesanso na no na meken abaton ba na we ya pe ena mra adwumadie koso amra chebjefefo nso di omudwuma ya ena endi samanyo konum na chebjefefo makomako beye num eyi wo muti wo masem ni nan se afipiri ne adwuna abato ekoso no abato komisa ne dwumadie bia nkoya ma wo mo ase ba bi attention banti wo mo sre mrashebjefie chiame se onti adinatu kobinanka wo mo nya nhwemu ana wo mo mbisa electoral commission wo mo twene asetre dededemra ne mbisa ne nzambi eno ena sa miken mpisa wo ma yi omuti a wo mo de sa enkrate yakosenka wo mo nya ne sanka mo pepa eye asantemantemu okonoma asawasemna shebjeni Muntaka Mubarak MP Dima Bolga East o Dr. Dominic Ayin MP Dima Akachi South Bernard Ahiafo ena buwe mra shebjeni odumnyafo Kofi Adams ena afi Salaga South emra shebjeni ena nokrakra no Zuwela Ibrahim ono so eka ho bi na wenam so ma abram ka asasem yape ena akọ ebuakwa South abeton peso so mecheche bi abeton peso so wo mra shebjeni odumnyafo Samuel Ata Achia enso de ababa tuda se de mra shebjefie fo makomako be yenum ayi wo muti se won pese o ma mra shebjefie ye na won bisebisa electoral commission sembi no ose enimramu ne enimramu tina se mra shebjefie tumi sore ye mra bia na tumi tiko bi se won be frɛ abato commission ebusebisa ne sembi afa abato atwam ho da bi ose mramu be bia ne won ma wo matintim a edi adanse sa
Parliament of Ghana is not supposed to second guess the work of the Electoral Commission. Let's get in mind. Parliament is not an extension of the EC. If Parliament has serious input into the work of the EC, it will be ferried to EC like an opinion or advice. It is also equal and independent body. But what is very bad about this is that the NDC has had a very, very, very bad experience in the Supreme Court, where they made the allegation that even the presidential elections was wrong. And then what was worse, they couldn't lead a shred of evidence to back their case. And because of that, they have this bad blood against it. There's no dispute about it. Some of these things, when you ignore the antecedents, you cannot understand why they're on this kind of fishing expedition. Now, for my part, it is too late in the day to use the powers of Parliament to sort of second guess EC. If you really believe that something very untoward happened, you can go to court. If they have not laid the proper rules before you and the rest of you, you know what to do. But to say, let's have a bipartisan committee, another extension of the course of this land, in a very funny guy to try and go into the affairs of the EC. It's most unfortunate. You lead Parliament to embark on some waywardness which is not permitted by law. Odumnyafo atachia esa to aso say sanka endi samonyo konum na chef jefefo yi sanka dwen pa e wo mutim wo mutisa bo huriya moja ye wo mutim ma enka ensem we ya wo mo kan ne asem a wo pese mra chef jefie yi enka baabi a wo so mo ko Electoral Commission na nka mako ade si saba ye to ye ntiase ejamu na mo hwe abato ndo to yezu enti de ntiase mo mo ne ntiase yi de achia no mo ntene ne man mo ncheche bibi mu ye na nka man ne sa na so makoti Electoral Commission ana mu twam straight akọ Parliament say emraship je fie nhwe na wo monye sa de mamo osimo ye ne sa enye na adwenpo wo mutim ni so mpezo mu gu NPP party na ni masekeke enu nti ana wo mutu sa na mo no. It's not Parliament that wants to improve the system. It's the loser who believes that let's use the powers of Parliament to embarrass you. That's all you should see. The reason why they know that they would want to talk about a bipartisan arrangement to cover up their mischief. That's why they want this bipartisan thing. But I'm saying that what kind of ideas you have for EC that you can't ferry it to EC without using parliamentary processes. Ene da ono. Eni amuti ye ayamraship Johnny de Momfo wo abua kwa South. Mensini mu. Chebi abeto ampesoaso onumnyafo Samuel ata achia na adesimama ya gususi kunya so ayade aya nwumire no si Akan Kasiebo no ade esumo aba Fontaine Town so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM di achi wo no ma ebua wiye pa YouTube so ya dem live Ahenkan 93.3 FM www.ahenkanfmonline.com onyina no Kasiebo etwa egu ewo no mo na abusafo ye koye nim won sanfofra enso emu a wo aya ahobambo ensemu no opanyini ba ko aba na babo ensemu wa bi wo mu pa kwasibroni hwentia say security analyst ano aya Dr. Suley Ibrahim ade atodwa ekire mu ese ebebem no ekasa dia timamufo gidi a wadem wo ewo aya ahobambo fo enwuma hodo anasa aso ye nim no titiriw ene ye nuanama police fo no wose akofom ekofom pa nka wo se police ni ba na pa bi du tia wura na so na se timamfo timi no mutigina na om de asia ni popo tita atese ya na hadwin bebre na wase nyo mo nko a soldiers fo so na sen ase kakra bi ahwera betia so soldiers fo bi eno mo ne hwanhwafo akrahye wase ni nyina ya de ba ko a emma ambambofo no sabi mpraduasa emuduro mumu aye ewotimamufo animu no ekofom enu ti obesere pa se yafa no mangu akwaso empompempe ya synchrophobia bi de ya from se terrorist group yi wonu so beso mo bowura maikoko ganam ya na won bedi sabi ebodfo sam no awase ya hwena sa ne omani nyina yesiesie sade be ya Ghana fo ebenya gidie ewa ambambofo mu ebiem no wase sisi akranya ambambofo nko awo wazitimamufo no asanso ama eye gidi omowo ewo eye nkrofo a aban no ho no ebu oman no ebiti se okọ executives wo no mo ni se ya gidi e ko judiciary so ekọ legislature ekọ na jese eye Ghana no mo pa de asoe bia no ho no ma se de general na mo so e beka zetimamufo no wo mu gidie na wasesafo we mu so de ne de am na koba sa ne se enkonta waso ye omubuo se bia aban panyini ama ni dibire bi yadi adwuma bi asa ne sase wonye so babebu konta no babebu konta troka setimamfo ntibrofo nti wade hwan rishmi no afa we di atoya no akabrofo we di atuani bubu brofo akase mu janje diguo
ube wi ache sia no na wo no a won table of ayo adi mu pene wontewe yeso Ghana anum so ye nyina anim se nya dodo na no ana sem mpredu asakafra cho anya anim tiabo na momu no dodo na omozo so mo nchada nim de etia no so ka ho bi kwabra ne ye di asem akwa command judiciary fo no ye di asem command so onhwe na atantene nya adwuma no akwaje kakra adamdie no abebu asem na tia no na afi akofo hawo ade abato se ni nya ye noma bi a ewo se pempempen fo hwe na wonim siesie na wawie no ka chetimamfo nso se timamfo hu se wonom amudi dwuma wo saa so ewe nyina so ye nipa enipa nso de aduru ba bi abafom esene katrama kro munya asem enti se koba se nipa wo ka asem bi na sa asem na kwatia na se dwumadi odina tia kakra eye hu so enipa na mfomso abam ye nso mutan twene tawe se nipa we de asem brado asa we nipa boni niama ohun su bi nipa da o se da bi ye nipa na afen so ne krakra mu no ana o sere se ewu be hia se mpempe sa so ye obubo din nyina no wonom se wonma no makotemamfo no makokọ cheche timamfo se yadwuma no se ni se na tie o se ni se na tie na timamfo so omadwuma na se timamfo no ti omadwuma na se no mso timamfo no ase a ebe ma adwuma no obia de ayemre ade ama no Parliament level of trust who share the executive, who share the judiciary, who share the police, even at a certain point a chieftaincy institution and a religious institution commanded more trust than the former state institutions at a certain point. So institution being one said be 100% and as a war trust and as a command absolute trust from the citizen. And me that in a terms of human history as long as they are manned by human beings, you be infraction. So the reason almost engaging either so they don't understand and as and take the homogen asset. The way I understand the security system a bit different from the way an ordinary person will understand it. Adishimama ene awuti ye eba na obambo sempise mu a woya ade pa security analyst Dr. Sule Ibrahim ena awuti nka no ene National Association of Graduate Teachers ye twani tia fe no Nagrat for eba bontin na wamudi nsemi ba bontin wama sem nina ne se ezese Ghana setena den papa se da meka no kane no bribi atwam na sa wo koto beans opede ba bentama na eno ye 4 Ghana cedis margarine opede no akaze be jeja no te se de wadi beans akotena back seater eno so 2 Ghana cedis na no akasa ben kama maw without kan ena afi kane no se wo koto wachi a wata 2 cedis 50 pesos obe me kama eni bibia na si 4 Ghana cedis enei wata dia menu 8 Ghana cedis 9 Ghana cedis 7 Ghana cedis obe ka osene boa de ntinyo no a de ode wan bia som ogoton kadokron kane kadokron 10,000 1 cedi udi me kama enen kadokron 3 Ghana cedis uni kokom yensa kaka try and try tese asitrem ayedin eno ni asema National Association of Graduate Teachers Nagrat for womo eka eno nti womo se cost of living allowance kola no womo hia papa and many ye abandon fema womo esanse womo ho papa womo pa we nam so amabono regional secretary dima NPP amanyekunu David Buache ade ababa tuja sebo Nagrat for na momo pekola sabre we mu sabre we mu na mo baba pekola amwa nim se de no wasiko ena mo yimuti sa ban mamo cost of living allowance kola wa fama mo a ena de besi obejengo de besi enu ti aban nkeka no ho ena owura Abuache David Buache se dabi munchecha be kakra esanse se de no wasiko yi ena Ghana mframa ebone awia ebone nsu atuto ibremu de enya de ayekase emam kola sisi a ahonhale ebeba yentiensi mo panyini no ade tu de o kan bebre yentiebi Ghana mampanyi make sure say not a single government worker in the Belusu Nejuma. But look at these countries we are mentioning, I'm retrenchment. But Ghana teachers, echo break for over 9 months. Not a single man at banker so man konti wedi enka yenche mukrani mamo half. Ubienya ne complete salary. Sani etibia. This is the time on so certain labor organizations I say yeni abaye no betwe. Now some demands are even when we were saying say na economy no jina ne na so pa akra no yanye no we are doing it now. Why? I don't see how anybody would demand 20% cola now. At least opera salary increment cry no. Because of the Russian and Ukraine war, where the cost of fertilizer. We need force water. Omma buy home mechanical and say buy fertilizer boy dintima me cola. Enkodo na me de bagana for nya biedi. The media I will plead with Nagrat. Cola
at this time, cost of living allowance. Maybe we can be talking of salary increment. Adwuma kese ye private kro mutua sa allowances no. Say ye mfa waketua mu ha munchemu aduru no. Emma o say no de enam say niema mu ayedi nti aban de no ma okwa. Eni amuti ye ayabunu mantam twatwafo panyine de ma NPP amonyeko no MPP Owura David Boache. Adismama yakwa ensafu from enso emu aban no kontabufo panyine metra government statistician Owura obenfo kwabina enim akasa de atodwa ekiremu ese ebebam no kasa de bibibia buogusu akosoro na we no inflation okobu nkonta na odi tudwa kiremu sesa o hwe inflation rate at the ma transport chasa akwantuo ehudumade na eno akosoro eno wajichemu no aduasa enkono ene akiri pohwe 39.0 eno wachese koduru ye na se wo hwe household equipment ana maintenance nso a eno aduasa miensa ene akiri po enwotwe 33.8%. Afeng housing, water, gas and electricity. Na just namoden kan ya nsu aya nomo na efie edansi awodwo eno so de anu hwiri ye ekọ sura no so akwa gina waji chemu no aduasa mienu ene akiripo miensa 32.3%. Owie no kire mu se enuane ene afenso so no adokodokọ de aya nomo no de emunya den no eno non alcoholic beverages no eno so ekọ sura no akọ gina waji chemu no aduasa ane achiripo baako 30.1%. na enu achi no no achemu se ayade se akọ soro pa na okika ni nyina bom asisi na ma oman no ya inflation akọ gina waji chemu no aduonu enso ane achiripo ensia 27.6% a wacha se akọ soro na adwene bebre na so watemu se ade tototo noma ho a na akika bi bo titi bi firi mu a enuane agasa yedie yi ene enuane ni binu anu ma ensada enye aduane bia emu odu bia asa etianu se ukika bom a wase anu so akwa gina ohangichemu no enum ene akiripo n9 5.4%. na wase wo de toto epo bosome no ho a de wo bui medie tia no acha ne so wase wo de toto epo de no a epo de no na food and non food no inflation say na eno agina ohangichemu enum ne akiripo miensa sisia ne kosoro akwa gina enum ne akiripo n9 na je se ekọ nanim na opanyin no ebubu enkonta no ana wo kirekire mu sei edemayen. On-year inflation for the month of 2022 stood at 27.6. This indicates a 4.0 percentage point variation between the rate that was recorded in April 2022 relative to May 2022. As it would be recalled, in April 2022, year-on-year inflation stood at 23.6, and for May 2022, year-on-year inflation was 27.6. This literally means that over this one-year period, that is between May 2021 and May 2022, prices of goods and services have gone up by 27.6%. On a month-on-month basis, that is between April 2022 and May 2022, prices of goods and services went up by 4.1%. Disaggregating this inflation rate across food and non-food inflation and also across locally produced items and imported items, food inflation for the month of May 2022 stood at 30.1% and non-food inflation for the month of May 2022 stood at 25.7%. Wey aban konta before panyini government statistician na wadi BP so akire mu ese inflation no se wo hwe ba bia sisi akwakwadu no na ububum atichem ade mema mantam na wo apoe mantam ahwira dikan mantam akoma kudu nsia no apoe mantam pa na inflation no akosoro ano egina ohagichemu no aduasa baako ane akiripo mienu 31.2%. na wase die otwato okora inflation no ewo fampa no mekira mantamu no eno atifido wonum upper east atifido apoye ehonum ana omoso chese inflation no ewo fam no omoso die no egina ohagichemu no du enkono ane akiripo enum 19.5%.
From a regional perspective, Eastern region recorded the highest overall rate inflation of 31.2%, and Upper East recorded the least inflation of 19.5%. On a month-on-month basis, rate of inflation for the month of May 2022 stood at 4.1%, decreasing by 1.0 percentage point relative to the rate recorded for April 2022. On a month-on-month basis, food inflation and non-food inflation respectively stood at 4.0 and 4.1%. We further do disaggregation to guide our discourse on rates of inflation. We identified 89 items that recorded inflation rates higher than the national average of 27.6%. Out of these 89 items, 47 of them were food inflation, specifically with local food 32%, 32 of them, and imported food 15%. Abusuafo ene awuti ye aban kontabufo panyini ena wote ne nka no government statistician aye obenfo kwabena enim ena ate ne nka no kwaye ade bia kuto manga na pa aboe wo mahodro bebre so na ye ka ye kokwaye mu a enfaso enya film ne de bebre sen kwada be ko school won be sua atwere my first copy book my second copy book ni na pencil atwedua omde yi eye nua ya na omde ye entade e shampoo ebi firi nuam sanso ena table se didi djuma entabo de bodan so ni na eye ndua edua so ofa so pa enu nti ena ma gogoro ga na ba yate asoa wonmo hwa kwaye nsem so ene nnuama awdo bode ne pani na so ai wo kwaye nimu no womo ehwe so na we nam so ena samiken womo sanso ewo forestry commissioner womo so di djuma e de boa lands and natural resources ministry no we nam so masamiken ene enkrato kase bi afri apoemantemu akwama Ghana foni na we no eye Eastern Regional Senior Manager Dema Forestry Commission Owura Robert Kumsin e de adesrede ene kokobonsem akwama woma ye sori anopa no atam cheso se ayi totonwan bi ato no ko ho no odinam obe chese dua no cheso ahu sampele odum wane nasefo obe twani na otwan so a otwan na jentim so obokro no ento aye wade se bi obi ba petrom na okọ sankrofo no enenne kokobonsem kwama wo mo se o se enyentom nyai na se wo ya sobra church se wole na akoso ya sade we na se wo mo chiu se hwi ubetumi akoda fiase aye dwuma bo aban no Owura Kumsin ekasa na oche se opeso oye dwuma e kwaye no mu na bia okotwa ndua ezanse bi nso dwuma no so mefu e no no didi dwuma obi nka se enye wadwuma eye wadwuma na emum so opeso otwa ndua didi dwuma eye dinkan ko hu won ma hwe kwaye ne so Forestry Commission no wo ma akonya wo ma otumi kratan sana wotumi akotwa ndua no o se ade ba kokora ye twom nsum ne se ye ken carbon dioxide enu amframa bone a e free ye ho ekomonten na sa amframa no enua ne pe na enua so de omo de papa bi oxygen no amayen o si de free edwam de free kasim de free nipam de free miamia wodo bi ekomonten no ye twendua na agu ne ho na beje na de ne de papa amayen o si edwam ekoba ne sa pe sa amframa bone na ekomonten na ye twendua no gu no obi anje nti ekonya tunsuanso bone e wo ye wiem bobre so e ba ne sa pe ha adwen pa eni nti o se osrada wo se obeye edua dwuma ana betwendua gitumi krata ansa na wadi se dwuma no ya me de beka kire omo twetwa nnua ne se ennua no adenti na wo kotwa wo peso otwa dua bra behu FSD for ombe ma wo kwan na waye but ye hwe se the time ye betwetwa nnua ye nsese ye hwe Ghana ha ani wiase nyina ye obi bi ye friend global warming esan se carbon content no carbon dioxide na ye bi free car ye bi free nipa mu no ma bebre san from abone no challenge weather ne ma ye ma wi abok deforestation na wo hwe a afforestation near reforestation no ade bi a ye encourage but deforestation ne kire say dua no wo ho na wuhwa na enya de e beboa ye esan se nua ho mfaso de me kasa me ka emre na beboye yenya aduane free yenya mframa free mu yenya dua kura na ye de boye dan so e free mu yenya no ma bebre e free nua sabe ntade e kura ye hye a ye cotton ni we mu nyina no enua na yenya free mu eno no Robert Kumsin owura sande to so tremu se ebiem enam sazo nti womo aba afietwemu opa bibi untuma ya to se Green Ghana project nesa ne yehwe dua nnua pa eno kire sampa kwaya hu hia na nnua so hu hia ma o ma konkro Ghana papa eno na oche se nyame bua aye hu mo bosom ne de to so du ya 10th June san be frase we ya pa 2
Green Ghana project part 2 sa bekoso eno na oche so stro bibia so bia fa ne ho hyem ne ntumi ndua no dodo na osi nnua do bia na se duaba do bia wo mbedua e wo fa etoso mienu ebi e from avenue tree ebi e dena shade tree economic tree ene de eke kran mahogany en nasefo osenya no nko a afi fruit ibi enzo mbedua bi ye bedua alugutu green ebedua alugutu green ye be sanso adua apre ye bedua nyoma do bebre governor de eke kan nchi osi edupe obi afa ne ho hyem ye ba bedua nnua na yenya ho mfaso bebre na wo hwa last year na omampanyin na akufo ado e sha ase bo ho dawu di akwakoye sa afi bia no ye pese ye de kaka ye ho esan se nnua ye wo no eso ti bebre wo hwe ennua ye bedua no ye omutais bebre ye oba ku bi ye frɛ no avenue tree first ye ko school no nne nyina ye wo ho wura secondary school bebre mu no university a wo bo so omadua bi ye te se abe omode fa kwan no ho nam ho a ebi abe 1 kilometer efa we ni hu nyina na mframa na enyunyu aside that ye san wo shade tree eye enua ye dua wo ye fie a ema ye nyunu nya da na ebetima hye dan mu na no kura no mframa a ebo no bi wo ho ana ye hye na ye san wo dua bi wo ho a ye frɛ no timber anase economic tree wo betima ba be hu FSD for ana wildlife for be chiro ba bi enua no wo ye bi be brew no wo dua se de da bi ne ebenya ho mfaso what wasum eni amuti ye poemantem ni na senior manager dema wo ma hwe kwayansem so forestry commission for Owura Robert Kumsin na adismama sam no akasa ukopiemu ana be piemu poemantem ya no ebutu ya ani adobafo asenkafo no wonom atiem na wonom tiemu no na kwantufo nso tiem ede na akoma wedi aba esu ni kotodwe gufam ensada nsayem na hwanom de atopa na Ahenkan na di 3.3 FM so kwa akoma no twememe ba na ke asanso limited adaroma ana yesin kunya mu aya no ya denden de de o mamu sam de sumwei ke asanso nkunya be na wunya eye bedroom kunya na wunya ana say hall reception office nkunya ni nyina no ke asanso aya krado say obema obi na enye so ma obi sa keke kunya bi won me de mawa wodi be kwa kwaduru fie no otra ma na sabsam brothers autusi fom se dwa abubu enye papa ke asanso nkunya ne papa ne ho oden pa na wodi nnua ye de wodi na de aye na de wana na roba hodo akikade asia ne de aye ne nyina ke asanso ewobi na ne nkunya no se dem di kan na fa onu mudro so se de se betie cement bag makoma ko dukura ne kata so na mudro ti sesa obenya so ne okunya de ama wabra otie ma nkunya no otra ma enye kotwempo na kampesa ebebibu na enu achi no ana wose nansen wa wonsa mafu ko school pa identity na ebi musisi akobuso omusi ananu a mampanyini bi oba ye beka se yenko fa yen ayimla BC certificate mla na afra mafu acha se do omusi agu omuti isu charge ajo omusi ebeyi omadi na msese mahu kamu authentic bookshelves akawe kamu nsu sanse we utire wie ye de body card na ma ona de akwakosi mboko enfie petepepe obekwa akoyi ne sade atie ne sabe pepe ana etie na eno nso achi ekurantimi fa ne senko kan kote ba bia mfiri ho sanso na fi bia ankokam authentic bookshelves no eboa pa sanso na won sama asie krata ho se John say authentic bookshelves no de tumo enti won san krata ne ba bonten so na ehu twayo po na fi bia ankam se kanya sa wade tutu bibia ba bia kekan kan ya bekwa na gachimota forest no honom sa portion no na kede nwasrem na yes eno anu no a case die na zuzu we di authentic bishop for the two munti no ye koyi ye na sade atie no sa bepe na grata na tietie hunu ye sa achimota forest no ebi akwa akodi na busuafo nchen enti bomade ma nsa enka authentic bishops ni bi na ebeboa pa ma wo save o document wa bra nkonya ehaw bia ewa chire na wenu su se no open a chiri kwan na wonsa ka ne no ma ni bia anya yira kwan wa obutu nka bubuni mantama wo hwamie ka so batamu afo no amisko spelede ne nkrofo mumu se no modi mani be kire mu ewo eye adabraka iran kene kwantepon so ena be won matana ye mo so mubutu eye kaneshi no mo fuma ni kire mo flamingo kwantepon so ke asenso limited asi na tana ye enso ewo ho na ye frɛ no ne na bonkomo ewo 0244 56 8014 0244 56 8014
14 ana 0243 127668 0243 127668 eno eye K Asenso Limited na wa mo Facebook ani YouTube ana ahenkan.com no odi ani se oni be kasa e bia na wo no uni nkra buni mantam o meho enti mo amwo bono Dr. Babazambo mo wona mo nkrofo ana mo so mo asante mantam amasanti amemo mo so a mo wo eye esoro pa esoro no ai Evans Manasi mo voter hono mo no mo nyina no mo frɛ na ono anim kwa bafa so no ma no ebeduru ba bia mo wo ebia yeko na me pacho nipa wapomdu hia papa enu tina bribia ya na wo mo ye nkyerɛkyerɛ se akonya da hono mo yade bi hono mo pa bekoye nje ohwe esansa ban na fa ho ka esansa ban no ahunu se apomdin de eye sanse nipa wo kwa wo bai eto ye tua na adwuma ye na nipadua na yede ye nti abribia wo se ohwe se ahoden wo ho obetumi akwaba enu ntina me ka se enye ayaresa bia na wo se oyare awoko obi hono mo yare a tese akwaduro so obekọ baby papa ama doctor for papa hwe no onye no ne na mantwa one na mantwa obesa no yade enko osia wo mpane ebo ne wo mpane no ama hanu zi adedin pa aze pane na tese ko baby papa ne hwe o me pa cho oba achim dan ne potema ayarsa bia ba ko a wo mu gye mo na so ye adwuma pa ti o mani manipa eye Jubilee Hospital ado from dia bebom nie wo mu de gynecologist wom di biaba na ono ne de oye ne say e man ko an ohwe omo enti oba besia so oye oba nko ade fitu tiri hwi ase kosi unan ase problem bia gynecologist yi wom nye common sa na so Jubilee Hospital for modern mo ene wom na mo ntoba pa ne wom adwuma mo bonti nyame adom omo saka gynecologist bi enti omo simen kan cho ba bia o tie me se bia onyema pe na wapom ha opa ana wanyem no suro se obepon a ka wakoma to yem ebi nsi biem ewo Jubilee Hospital odane ni potem yan musi ebi nsi biem se bibisa ono mo a ana otamu bibisa ya e fast fako Jubilee Hospital isan se wo manya gynecologist we no oyo binfo a ohwemma ti entity bia safata no ye na fam ti vito ba tiri hwiase kosi ni nase de mi problem bia ontumi solve so ba ublidi moja ta pramu ana se bia o mayo no no hu nwama bi fifiri ho ban san be gugu so ne de kaka ho na mana wudwi chesa problem bia wo mayo ho no e wo de ho hia ma pa nti me kan ya ba mo problem bia wo face no me pato ya fakọ Jubilee Hospital sanse wom de gynecologist aba yade ne se de tibia wom behwe atene tedi amawo me pato untumenwo oba untumenwo gynecologist aba Jubilee Hospital just go there na onsa yale enfema yade wo nti ana aduro nso ho ana biem me pato uyo bia ubunsa ufesi challenges bebre ojonso a hu susuye bi ne de keka ho a eya ka wakoma to yem ene asemda ba gynecologist aba Jubilee Hospital ewa achemudan ena me pacho ma anasa yaresafo bia ya moba hospital wo Jubilee onom no wo ya ejo to onom no a doctor fo a wo mo onom no wo mo brema bibia won be kro bi mponti bi ena mo nso mo ba ko no a doctor fo onom be show 24/7 me pacho laboratory onom pharmacy enduro bia aduro bia bi onom avna afi antenatal care ena matimi zano antenatal care ena omkabom zano ena ANC me patro eno so ko no problem bia won behwe aso no de ma postnatal care no so ebi won theater se bia bibia si won pe bia koye operation gidigidi a ko no won be ye ama ebi ho no Jubilee Hospital no uni sanmasa akade no nyoma wo no usi woni adu wura bia obeba wanum ultrasound and egg scan and ECG scan me pacho ya fa ko no mo enafi counseling unit eye clinic woni ni problem bia Jubilee Hospital for woma kodal woma
kwa no mu komanim enam wo modemmo ena basobode omafo edebo wo mo na de de kran se ono mo ko ono ma bibi nkohia esan se wo de oyalefo bi akọ ekom de no canteen wo ho sanso ena insurance nso ye adwuma wo ho no mo enti just go the diabetes hypertension ni na ye wo ho clinic e wo ho no mo Jubilee Hospital be wo ma kira kwan e wa chimdan se ura achimdan kro no mu a ensamso bridge na wo no mo no unsani fa so a o free e bi aboabo na wo ko dan bridge na wo no unsani fa so hono na Jubilee Hospital ehye me pacho anidiem frɛ wo mo 0244 575 799 0244 575 799 and 0241 784 645 0241 784 645 ODI Electronics home appliance bi opebiano bomodin abra ye katene mo papa bi na to yusu ne border from F akono so etiapo na ye pe na etumi ma agigi scan ketenketen esope na ye de assurance eye ODI Electronics say TV, fridge, gas cooker, washing machine ade bia ye home appliances no just come to ODI Electronics for 0550900600 0550900600 Bimpoma Plaza Hotel odo ho ba chimdane ne mpatem opa baby pakoda amana somadwo ama waje no nyam no abo abaso wa bra onkobo ka bebria eye B Plaza Hotel ena mekan fama edin obebrem bia na kande bia nipa behia ne bi ho air conditioner empatenten kese kama fridge TV eden na pe kitchen ebatadan bia ho eye B Plaza Hotel pe odane ne mpatem hotel bia no ma abeji room yese sanjo kitchen personal kitchen no ebi nsida enti personal kitchen either say wa be no odiane ana wome wono mo empopoma breakfast in bed wome yini nabi hwehwe macha kon achim dan entity di kwan so 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 ago pramanso sem ebre edu Joshua Kwabena Ajanim aka Kaswa Vandam Bangu dade. Oya mema na omuka bangu ofie ni bi. Bangu dade. Ana na mu wale. Macho ma wanche dade. No cafe. Is it bibia fine there? Bibia fine. Bibia fine kamekasa. All right. Me so into sanity. Tewusia sports update. Joshua Kwabena Janim. Yes, we 5 minutes per na fe ya sare so na di bia aka nyina enso etimi atoa so edi amamede de Joshua Kwabena Janim Yosef Fajiri e kan sa so obi pompo kuare na fe Raymond ahyetemu nyina boa ensem no ya ba ne beda ye de babeja ene anwumre na yempiem all the UEFA Nations League na ya dia games no ebi e course na say na esi ete Belgium ene no na se oni Poland e de abone me ka say de 2 minutes ina ya bo go bia entimi MPM so na Wolves e so Netherlands game no and so about 2 minutes go bia enso entimi MPM ho afero chioma Scotland so Armenia sa game no so ekoso a enso no go bia MPM afero Republic Ireland enso no Ukraine so no go bia entimi MPM no ka say the next 45 ya na sa game no ye de eje so bia enso entimi akonkan ho afero kopiem African Cup qualifiers ne mu so a say na esi etie Uganda eni Niger e de aboni sa game no ya de apai koye 1-1 afero Tanzania enso atnase ama Niger etimi achene abone kani mienu a Tanzania omonso omantimi anti sakan eho way resource PFM aba ewo oye group F afe group G no so no sena esi etie Congo enso atena sache Gambia abone kani baako a Gambia omonso omantimi anti afe group I no Gabon atena se eneno oni Mauritania akwate gobia entimi MPM ebo 7 Sudan betena fatu sada fe DR Congo no mdi game no enso edi abone we games are ebaso group I nimo afro nchemo group L no so a Benin enso ni Mozambique enso bon 7 o'clock we games and African Cup no ebmedo so sem no jede ejayen pemo Liverpool mo na reporter ban sonum sa Branton Sadio Mane like sa Branton obeko na Liverpool sa Branton Sadio Mane okode mu uremo Benfica Branton ba ko andeni Diwan Nunes onko fa na be piemo na fe bobo game no de ma Liverpool na be bia enso etimi akoye
Ghana club no na mu wram dia na say 85 million pounds in sika Liverpool koko PM Benfica na fa Brentford di wanu na se koko fa na be PM na be bia enso etimi akoye e de amom na Liverpool honoma unim se ba ya fa twomoti sa Brentford Sadio Mane omu ehia no na first bid ekoye of the 25 million pounds ekoye Liverpool anje no ka second bid so akọ Liverpool enso arrogance sa bid no 30 million pounds na ba ya fo de koye Liverpool se dabi Saskan still na eswa into montimi anso Saskan me don so sam no ye de agency from na yembra fie fisam no so enfa ento so outstanding game bako out of form Ghana Premier League ni mo Techima 11 Wonders omni akra so folk na di abone na kowe se Techima 11 Wonders foi o match to folk abo mekani mienu a to folk omutimeti kanin bako na se aye 45+5 na Branty and then Mohammed Noti onya first goal no Edema 11 Wonders afe Kojo Bin Junior ebeteye na afe 90+3 so no Moro Smiler enso go bako epe so a onya nkunumdie no enso Edema 11 Wonders abibia enso etimi ekọ fine edi amomo na ko PM Chelsea Football Club wo England no na omo kit manager na o Ghana ni na ndim edi Eric Asiedu papa no eba Ghana na sem no kase de obedi holidays 2 weeks bi o Ghana report and second side Branton bedu Ghana pe we free mu nti ene no na ara na o ni mu wo obo na wu ai nti o kit manager ni Chelsea obedi 2 weeks pe holidays pe o Ghana obepi mo Ghana no kodwo to wo Dabi o Ghana na no Chelsea kit manager and Chelsea wa buruchi no Ghana no wu obedi 2 weeks holidays pe say break into oba fia bebeji na home ni ya no mu sisi adwuma no nti me no kase we be ya pound me no kase the Hudson Odoi John Terry na Fabri James mu nyina no esu ene ne no omu esu a enye agudie afa Samuel Inkum Abrante Osia kan de ma Accra to football ko no reporter yan saka se ne new promoted team a omo Chinese league ni mo mudi adi Wuhan 3 Towns FC omo twomoti se 2 million pounds out of from beje na afa munja Abrante and de Samuel Inkum ebu emu efama mo na bibia enso enkoye enfa emom nti we reporter no so eba e don so nsem no ye de ja na kosi so ni Thomas Step party party sa juni party party si academy Arsenal ono show 5G no na odo ni chima ade Abrante no na oyi Christian na sem honom eno si onya yire na yire no reporter ba san ni fi Morocco nti na me yire ni nti no ade wa convert from Christian aba Islam no si si na dia de Yakubu ne kuta boy nti Yakubu osisi ni Muslim name Yakubu na de only babana Dabi osisto na yenim asparte obobo a once obo Arsenal ni Jesse Chin Thomas na ho osisto na Thomas na be ho na so si ade ndin Yakubu ti diaka Jesse Chin de enka obato fe na Yakubu ti Jesse Chin Thomas na obachiro na no cross mu si ne hene so o ma si ne hene yellow club ho yes so obetimi de achim so obetimi de ntina Thomas Stay Party Yakubu ntina si ni dino Thomas Party ensesa ye Party no o Arsenal so wo Ghana e wo ni Jesse echi nti eno no de still ne be wo ni Jesse nechi Thomas no so no e wo ni Jesse nechi Party no so de ni din na so o de Yakubu na be ka ho this year wa convert from Christian aba Islam. Adini wotumi o be allow akubad adini wotumi say adi ke bi yemi o eni tumi anka ba fuka free odan akọ community 35 and I need 35 or 35 edi ntia ana ko 35 minimum bi Akan no fuka free odan adini fuka free odan onya obi minimum bi na hwan me dabi fuka free odan ko community 35 no ni mo ho omo kwan da nkran no omo ni mo ho anareboa yes me kwan tell say won say tumi ewom ni so obi fuka free odan ha ko community 35 nansi na Nigeria ko mo ba Nigeria mo ba me hwe Nigeria mo ba ni passe na fi nkran ba ye me dem fi ka so na fi anum say yo na kaso je ni nua na nkran central region en kan nkran ho nyina ka da bi we aka po mo na Togo ni Nigeria no mba ba se be hwe mu na sin fi nkran efia ensu fi nkran e ba ye na ho ya oboba so fi nkran enti emu ana wo so central region miniga
a friend outside. Okay, what Johnny? In-house worker, huh? And then the minimum in-house worker. Yes, fancy now for news and trust me, dear Joshua Kwabena Janim. Yosef Fajiri of Papa Kuware. Now for Raymond Ashete, in a Ketibo Musa Nabakoma, the Jumadino, ever sumo and net enumri. I can buy any coffee mensa, and I say, Kwaku Kusi Bodum, aka me conquer when I media Ibrahim. Abraham. I am Ibrahim. Okay. Now, so Sisi Ankaze, we didn't need to say Francis. Francis. Okay, say Francis. And show any Bible, Munti. Francis in your day. Francis, who's young in Bible? When was it? As a chair, Francis, as a chair, say any Bible. Now, about and the Bible, you also call Islam now, we didn't say. Ibrahim, yes, Ibrahim, Abraham. So what I say, enti Abraham no way Ibrahim, enti kaodi Abraham na keja convert akodi. Emmanuel Fonso mu we wo pepe mu yeden. Emmanuel, ende meaning. Alezi wana jeje pepe fodi. Ti Joshua Kwabena Janim na wusiamo tene kan de o fa dwinche bi aba. To aso de ma me shase e Facebook live. Wo Facebook live na Nkoma Foster. Messages ni bebri akoshe mintumi ntwemba. De aba na making kan ti mo de akoshe mu mfa mfiri mi. So betumi ayi so bejima me na making kan. Nkoma Foster SOD free Achim Airebi inside Achim Bieni. Or say Green Ghana project is the only way to bring and set go on our forest. And until na yenkamum na yembua endua enua. Mr. Abankwa ye boss so ye incoming chairman de MPP or so chapa papa. Evans enin tutuka obwaso say launching of no guarantor for student loan today under this MPP administration is a clear indication that President Akufo-Addo is working. And this suku ni okwa kwajobosia obi atin Grace man esi oja news no is on fire. Dr. Baba Zambo Master Planner Junior Kintampo or say aban we ye adwuma pa na ye bia say Ghana mpuntu ebekos no say mom MPP for airborne pa say aban ebewe or say no de mamu da gaga to gom de so betwa na de ompam yeso de odi agrobe sama na makuto molias bola te ono so comment odi aba eno no or say Dr. China incoming national treasurer Edma MPP or say on so ochian papa adwempa ni we hear you Dr. Baza mo say omato nka I say we will call them so far as they are doing nationwide delivery we will link up then okay yate ya daso Dr. Baba Zambo me fa adwenche fa Facebook ni sia na yenko SMS na SMS no ana we say your friend na serebo na me wa chiase na MPP for da bi o mo sare na o mo se han na ye NDC for ye kan ye ho a ne de abato nsusu aso okokoto ye kan ye ho a ne de abato nsusu aso okwase ni bia na o mo wura fisi o mo ana kire ye kwan na na mo na mo kire kwan mo na mo di kan ade ye na asem anasem de abato nsem di kan kokoto mo wura fi na mo sare maka je se ye ne sore ya ne de koye aya odura Nkoma Foster de bia ba na ne de kan ba ko Facebook dadanti ba ko na so no eno o se na wura ho papa de se ye wonu an kasa ni krom atima irebi no ha dwene pa na ye nguase se enei ye betimi abo obi na ya pa ne ho baba wa kama se ya pa ne ho bon wa deja won de otra atima irebi mom na de bae fo ase mom ho ne onu de atima irebi na bae ni ya pa ne ho se no wose nguase na wose ya hwehwem na san krofo ne sa so mu ne mamra no enu mu dipa no mu firi mu fia de sua nyansa wei eye keke bi kokoben eno eye yebu asamo eno odifiri ode baaye won so chese Kasiebo no adidem na nasuma ni se dide na wachia eye Okran family for no so enyina enso ewa ha ebre no anya ye be edesi ye producer eye Kwabena Akim ono any producer of Achim Asubua Kwame Asante aka Sir Charles Odieku Facebook live and YouTube. Your technician on duty Billy man. Ono ane chinchim fidie no emfruma said the dia kanono eme come from me din de kwaku enin kusi buadumene again pa hene kofi men sadwene papa na papa endi wani mukan Kasiebo nasi yesi achiamu pi jamamumo ni tie